reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Imigani. Sinirengagije kuko dufite icyanditswe twagize nk'iteme y'iteraniro ryacu, nubwo nanone turi muri rya jambo, ariko kuko gucungura umwanya reka dusoma ahandi, nyamara dushingiye nyine kuri rya jambo rigaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Imigani ni ibice 30 n'umurongo wa 24, ndasoza umurongo wa 28. Pastor Yakobo aradufasha gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 3 n'umurongo wa 10 asoze n'umurongo wa 11. Nanone Pastor Nehemiya araza kongera kudufasha gusoma mu rwandiko rwa Timoteyo rwa kabiri ibice 3 n'umurongo wa 14. Turasoma henshi ariko ndahafata ijambo ritari rirerire cyane. Niba twabonye mu Migani ibice 30 n'umurongo wa 24, n'abadafite ibitabo baze bumva ko duhaye gusoma, kuko wenda ibisobanuro by'ijambo ntibiza bikunda kuba byinshi, ariko iyo wumvise ijambo uzohita wumva icyo ikigenderewe kuvugwa aho ngaho. Haravuga ngo aho mu Migani haravuga ngo hari ibintu bine biba ku isi bitoya ariko bifite ubwenge bukabije. 25. Ibimonyo n'ubwoko budakomeye ariko zibikira izo kurya muci. Icya kabiri rero, imperegi n'ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu mu bitare. Icya gatatu, inzige ntizigira umwami ariko zitera zigabanije mu ibiti. Icya kane, umuserebanya ufatisha amaboko yawo ariko uba no ku nyumba z'abami. Amen. Reka basomera aho ngaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 3 n'umurongo wa 10 arasoza umurongo wa 11. Pastor Nehemiya nawe yo gusoma Timoteyo wa kabiri ibice 3 n'umurongo wa 14. Naho gusoma honi naho haravuga ngo Imana naho kandi nashizeho gufatira umubakisha mukuru w'ubwe undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi ufata umuntu abasha gushyiraho ngeretse rwashyizweho ariko Yesu Kristo. Amen. Amen. Duhere Pastor nanone indangururamajwi ngira dusomera aho nawe muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 n'umurongo wa 14. Aravuga ngo ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko wakwigishije, kandi uzi yuko uhereye ku buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Amen. Ariko woweho ugume mu byo wize kuko uzi uwakwigishije uwo ari we. Haleluya. Haleluya. Tumerewe neza kuko twongeye gukora uyu mugoroba muri Imana iduhaye kugira ngo twongere tube mu bitaramo. Natekereza ko abantu bose bari hano uwo bashobora kubakuza ngo ntagize icyo avuga kijyanye n'umunezero no gufashwa n'icyo yungutse, ndibaza kuko nta muntu wokigura, sibyo? N'abacecetse kuriya ndabizi kuko namwe mwafashijwe, kandi n'ababonye imyanya yo kuvuga bari kubafashwa n'uko namwe muhaye kumva kandi muri imbere yabo.
Imana ko Imana yaduhaye iteraniro ryiza tukaba tugeze ku musozo waryo. Imana ihimbazwe. Reka nshimire ku magambo abiri gusa, wenda tubone kuganira kuri aya magambo tuvuye gusoma. Ndashimira Imana kubwa bene data aba bavyeyi ubonye bavuye kuririmba hano, bombi bavuye mu Rurambo, bakoresheje ikintu cy'ubutwari budasanzwe wenda ishobora kunanira n'abagabo benshi. Ni ukuri narababonye, nibuka ibihe byiza twabanye nabo, nibuka umunezero twanezeranywe nabo, nibuka irungu twasangiye nabo, ngo tugere aho twebwe tuzoza turabasiga. Ntangazwa n'ukuntu bagobereye muri izo rungu kugeza n'uyu munsi wa none. Bagaba bagenda bakataza ubwo abantu benshi, kuko aho hantu ngo ni ku Nyakamungu bavuye muri Muhazi. Iryo zina ndagira ngo none bamwe barananiwe. Wari wanyumva gutunga wayumvise kuvuga Nyakamungu, ahantu hitwa muri ku Nyakamungu niho bakureba. Kuva kuri Nyakamungu ukaza kwisanga hano mu iteraniro ry'Iseri ugutwara, sibyo? Haleluya, amen. Narekubwira ngo tugume tubatekerezeho. Ni ukuri tugume tubatekerezeho cyane. Bishop yavuze ngo azabishobora kwita ikivano ngo bageze mu Kamanyura. Jewe handi kuva mu Kamanyura no kugera iriya kuri Nyakamungu ndabara bazabera. Ariko nanjye nzobabwira amazi yo mu nzira, bagende bagwa mu nzira, bazova mu Kamanyura bagera handi hantu muri imbere bari bagenda mu modoka cyangwa ku mamoto. Nibamara bagende bafite imisozi ko yiruhije cyane, baza bakenera imineke, bagakenera ibishwaga, bagakenera ibisheke, bagakenera amazi, bagakenera iki. Abana babona bagenda bavuye mu Rwanda bakenera utuntu twirwa aho, bagakenera utuntu twirwa, sibyo? None ababyeyi bakazi Rwanda ntibagomba kujyana utuntu tw'Rwanda, sibyo? N'ubisaba ngo hari igitaramo cy'abayari neza cyane, ariko benshi batubwira abatari bakirimo bose mugume mutekereze kuri Nyakamungu. Haleluya, haleluya. Nanjye nzabunganira kabisa kuva mu Kamanyura n'ayo mazi bazagenda bava mu nzira. Nije kurangiza kwigisha muzabe mwapanze ibintu nabo babe n'ukuri n'iki Imana izikunda ubutumwa bwiza bwakoze ukagira umusaruro. Umugabo w'Ufero yagiye gushingira indoba, ndagira ngo ntimurarambe, yagiye gushingira indoba kera iri iwacu amakanisa ataraba menshi, abapasiteri bakiri bakeya, naho bakiga Ufero bakaza bashaka bakahiriya ku musozi w'iwacu, ngo bucya ubukwe hazamuza umupasiteri umwe baragiye gushingira indoba iwacu. Ngo amare gushika arashingiye, ngo aje gutaha, agiye gusubira iyo bamuhereza mu gita cy'ihene cyangwa nk'umuhori w'inyama munini. Amererwa neza, arataha. Bamwe agiye bafite ibyo bintu n'umutima niwo uri n'ibitekerezo n'ubwawe. Aragenda ngo yinjire mu nzu, akinjira mu nzu gutya, akinjira mu wiwe, ngo abwira umugore ngo bamugarura yawe umusakoshi tubangure bikubwira. Umugore yari akizi, umugore ngo aragiye wabare gushika, ndagira ngo none yari isakoshi kandi kuhabuka amasakoshi yarataraba, asanze hari n'utuntu. Kubera umunezero n'ibyishimo by'uno mugore, ngo abwira umugabo we ngo aravuga pasiteri ati iyo ngiye abantu barashobora ijambo ry'Imana uvuga. Ni ukuri warigishije abantu baranezerwa, baruhe baguhinda ikintu urabiza ati ko nuva ko iyo w'ubutumwa bwakoze akazi. None nariko ngira ngo mvuge ko impamvu icyerekana ko ubutumwa bwakoze akazi n'umunezero w'abantu
wacu dutekereze ku bintu by'Imana. Haleluya. Dutekereze ku bintu by'Imana. Ari wakoze wa Musa ngera kore n'utarakoze nawe avuge no nta yandi mapendekezo shira kuri iryo jambo. Njewe za n'ufite ibintu by'Imana mu mutima cyane. None ga tubitekerezeho. Reka tugaruke mu jambo ry'Imana tugiye gusoma. Wenda haraza n'ukuboneka nyine n'uwo mwanya mvuze n'abandi bushima. Iteraniro ryacu ndatekereza kuko mwibuka itegeko twarihaye, twari twavuze ko duhaye kwiga ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Ayo magambo twarayaganiriye ku buryo burambuye. Niba mwibuka amagambo twaganiriye ku munsi w'ejo bundi, twize ijambo rivuga ngo nubwo urufatiro rugizwe n'amabuye menshi kandi y'uburyo bwinshi, ariko twaje kuvuga ko yose nayo yashingira ku ibuye rimwe ryitwa ngo ni ibuye rikomeza imfuruka. Siko twavuze? Turavuga ngo inyubako yose n'inzu yose idafite iryo buye rikomeza imfuruka iratanyagurika, irasenyuka, irarekura nka kwa kundi kumwe ushaje. Niko navuze. Uyu munsi rero ngize ngo tubandire ijambo rivuga ngo kuguma ku rufatiro. Kuguma ku rufatiro. Haleluya. Kuguma ku rufatiro, tuve ku rufatiro. Ndavuga impamvu zituma umuntu ava ku rufatiro. Ikiza gitera umuntu kuva ku rufatiro. Nongere mvuge n'igishobora gutuma umuntu akomeza kuba ku rufatiro. Ndavuga amagambo abiri azatuma umuntu ava ku rufatiro. Nongere mvuge n'ayandi amagambo abiri azavuga impamvu cyangwa zofasha umuntu kuguma cyangwa guhama ku rufatiro, kandi twishingiye ku ijambo ry'Imana. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu ava ku rufatiro, impamvu ya mbere ituma umuntu ava ku rufatiro, Bibiliya ivuga ngo nukubaka ku rufatiro rw'abandi. Nukubaka ku rufatiro rw'abandi. Dusomera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, njyewe ukunda kugenda soma cyane ngo uze kumva ijambo ry'Imana rivuga. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 15 n'umurongo wa 20 niwo wonyine ahasoma. Ijambo rivuga ngo ikiza gituma umuntu ava ku rufatiro nyarwo ni ukuja kubaka ku rufatiro rw'abandi rutari urwawe, ukaja kubaka ku rufatiro rw'abandi. Burya washizeho rwa rufatiro tuzi icyo yaragiye kubakira, tuzi icyo yarateguye kurwubakaho. Nusanga gusa urufatiro ruri hariya uza gutangira gushyiraho inyubako yawe ngo ugiye kubaka, utazigira ngo objective yiwe na projet yiwe iyo. Impamvu ya mbere ituma umuntu ava ku rufatiro ni ukuja kubaka ku rufatiro rw'abandi rutari urwawe. Ndahise uvuga ngo kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ryamenye ngo twubaka urufatiro rwubatswe n'undi, kugira ngo twubake ku rufatiro rwubatswe n'undi. ahubwo mu bimenye kuko byanditswe ngo abatabwirishye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Nuko ijambo narigiye kuvuga aho ngaho ni ijambo rivuga ngo icyatumye bashishikarizwa no kuvuga ubutumwa bwiza ngo batarabumenya aho Yesu yari ataramenyekana. Ngo ikintu cyabimuteraga cyane ngo kwari kugira ngo niho bataza kubakira ku rufatiro rwashyizweho n'abandi. Icyo ni ikintu cya mbere. Icyo ni ikintu cya mbere gituma abantu bava ku rufatiro. Ndaza kuvuga urufatiro rwo ari rwo. Nidutangira kuvuga urufatiro, hari ibyo abantu bashobora guhita bumva. Abantu bakumva ibindi biri mu bitekerezo, abantu bagatekereza mu rufatiro. Turaza kuruvuga kandi twanazobera ijambo ry'Imana. Impamvu ya kabiri, Bibiliya ivuga ngo ni ukubaka urufatiro rwa kabiri nyine. Ni ukuvuga ngo ni uguharika urufatiro rwari rushyizweho
dusomere mu rwandiko Paul n'abakorinto barasomeye Fazari n'Abaheburayo niyari yabasomye dusomere Abaheburayo ibice 6 y'umurongo wa mbere gira muvuko havuga hepfo yaho banahasomye ariko ndongera pasome Abaheburayo ibice 6 n'umurongo wa mbere nzagendera ngo nimugiye gusoma ijambo ry'Imana tuza kumva uko rihaye rivuga naho haravuga ngo dukwiye kuba tubatse guhora kuzambiriza Kristo tukigira imbere ngo tugeraho gutunganirwa rwose twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ariko kwihana imirimo nusha kurekera aho ngaho ni ukuvuga ngo iyo ushyizeho urufatiro ubwa kabiri uhita uva kuri rwa rundi rwa mbere wa rundi birumvikana ushyizeho urufatiro rwa kabiri ugaharika urufatiro rwa mbere rwa ruriho nta kindi kiza kiba uhita uva kuri rwa rundi rwa mbere noneho ukaja kuri rwa rundi rwa kabiri ayo magambo ntayumvikana sinzi ko tudahaye tuyumvikanamo turumva muzi kumva ijambo ry'Imana kandi wenda hari nyine ko muraryumva hari icyo Imana yari yarabwiye Abisiraheli mu mategeko yabo iyo dusoma mu bitabo by'Abisiraheli Imana yari yarabahaye amategeko Imana ibahereza amabwiriza ni ukuvuga ngo hari icyo Imana yari yarababwiye bagomba gukurikiza kandi bagomba gusohoza mu mategeko Imana yari yarahaye Abisiraheli Imana yari yarababwiye ngo bazirinde ngo kurahura ngo umuriro w'igishitsi moto wa kigeni cyari kizira muri Isiraheli ngo Imana iravuga ngo umunsi bacanye umunsi bagiye kurahura ngo umuriro w'igishitsi ngo bakawuzana mu gicaniro cy'Imana ngo icyo ni ikizira kandi kitaziririzwa Imana yari yaracanze muri Isiraheli hari umunsi umwe Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abalewi nusoma mu gitabo cy'Abalewi igice 10 ngira ngo urasanga amateka ya Nadabu na Abihu ni bene yabo bana batambyi bakoraga umurimo w'ubutambyi hari Imana yari yarababwiye n'Imana yari yarabategetse ngo habaye umunsi umwe simeze nk'utaye isoko ryacu ndacyarigarukaho ijambo rivuga ngo kuguma ku rufatiro haleluya Nadabu na Abihu ngo habaye umunsi umwe ngo bata inshingano zabo basiga igicaniro cy'Imana kuko Imana yari yarabwiye Abisiraheli irababwira ngo umuriro w'Imana ngo uzahore waka ku gicaniro ngo ntukazime kandi byagombaga kubaza byari bitamba abantu bazaga bazana ntimutekereze ko bazaga bawutanisha inzazini zo mu mazu cyangwa za kuragizi cyangwa oyaye ntabwo wari umuriro w'amashanyarazi wari umuriro wari waramanutse mu ijuru Imana ibohereje ivuye mu ijuru umanukana n'ubwiza bwawo umunsi Imana iza kweza urusengero ngo Imana iravuga ngo bazawuzigame ati muzawuzigame uzahora bakakumanywa na nijoro ngo muzirinde kuzazana umuriro w'igishitsi ngo habaye umunsi umwe Nadabu na Abihu ni bene Aroni barabatambye ngo umunsi umwe barasohoka baba badeserteri baragenda ngo basiga bataye umurimo baragenda ndetse Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo baje kunywa baragenda ngo baje kunywa iyo umuntu yagiye kunywa azashika agategekwa n'izindi mbaraga iyo yagiye ndagira ngo agatindana mugabo ngo yazakunda inzano abantu wacu bamutwiganira yasaga akunda kunywa inzoga cyane ngo akanywa yajyama ifaranga yajyanye ngo zamara gushira ngo akazahamagara ari hano ku musozi ngo agahamagara bimugira ati muzane izindi faranga ngo muzane izindi faranga izo yari yajyanye zakize kumva ko umuntu usaba ufite ubwenge agahamagara bimuhiri wiwe ati muzane ifaranga izo yari yajyanye zakize ngo baratinda ngo bageze aho bikubita agashira zakize tutabare kugenda baraza ngo bamara gushika ngo basanga umuriro w'Imana wazi babura abantu babitwarira imbere y'Imana ngo byazaga bigeraho bitera Abisiraheli kuzinukwa igicaniro cy'Imana kuko icyo gihe cyari intege nkeya hari mu gihe cy'intege nkeya z'abatambyi ngo baravuga bati umuriro baragerageza kureba mu ziko bakoza mu ntoki barahebura baturagira ngo bakachukua moto wa kigeni Imana tuwabariki
ngo baragenda baje kurahura umuriro w'ishitsi kuko umuriro wabaga hariya umuriro izo bicaniro haba bicaniro bibiri mu ihema sinzi ko bamwe baravyumva abagabo bakunda gusoma Bibiliya habagaho igicaniro cyo gutwikira ibitambo hanze muri uwa hakongera hakabaho n'igicaniro cyo kubosereza ibibazo ahera kandi kijya cyo hanze nicyo cyasaga gitwikirwa ibitambo by'uburyo bwose ngo baragenda baje gufata umuriro wo kuri kiriya ngo barawuzana bawujana ku gitambo cyo kubosereza ibibazo cyakindi bakwikira naho inyama z'ibinure kugira ngo impumuro yabyo ngo ihinduke ubavume uhumurira Imana neza ngo bagihaye babikora ariko Bibiliya ivuga ngo bagihaye bakomeza babura w'ibishitsi ngo Imana irabibasiga Imana tubabarira ngo Imana irabarakarira Bibiliya ivuga ngo Imana ngumana ubundi muriro uraza ngo batwikira imbere y'igicaniro cy'Imana n'Adamu n'Abihu ngo barapfa aho ngaho Abisirayeli ngo barahumba ngo barapfa basize bitubayeho ngo Imana ibwira Aroni se w'abo bana na Mose izigenza mu Isirayeli ngo Imana ibabwira ngo bariya abantu bakoze kiriya kintu ngo bakaba bapfuye ruriya rupfu rubi ngo ntibaririrwe cyegezagira umuntu uzabarira ngo ntimukazabagirira ikigandaro ntimukabirarurire ngo muzaje kubahamba nk'abagiye gutibuka kimukagira ikiriyo cyawe ndiko nagira ngo mbabwire kuko ibihe byinshi iyo twavuye ku rufatiro tukazana ibintu byo hanze by'ibishitsi bituzanira ibibazo n'iby'ukuri Imana ishaka ngo tugume mu byo twize nicyo nashatse kuvuga haleluya igituma tuguma ku rufatiro ni n'amagambo abiri navuze ngo igituma tuva ku rufatiro ijambo rya mbere ngo nukugira twavuze mu ijambo rya mbere tuva ku rufatiro muri amagambo twavuze ngo nukuba ku rundi rufatiro nukuba ku rufatiro rundi ijambo rya kabiri twavuze ngo urandunge cyane ijambo rya mbere twavuze ngo nukuba ku rufatiro rw'abandi nukuba ku rufatiro rw'abandi ijambo rya kabiri twavuze ngo nukuba ku rufatiro hejuru y'uruhu ikize gituma rero umuntu aguma ku rufatiro ni iki reka mvuga amagambo abiri nihuta ijambo rya mbere ukabibira ijambo ry'Imana yatubwiye yavuze ngo nukuguma mu byo twize haleluya kuguma mu byo twize kuguma mu byo twigishije ijambo rya kabiri ngo nukuzirikana uwo bitwigishije uwari niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo ariko wowe Timoteyo tuzi utera ubwoba ngo nuko ngo uzi ngo ndabizi neza kuko ngo utazabivamo ngo kuko uranyemera uzi uwo kwigishije uwari Imana tubabarire abantu bari mu kwirebera ibindi batigisha abantu bari kubaka ku bindi batigisha abantu bari kwishingira n'izindi fatiro bakagira ngo basigerereho ijambo ry'Imana rivuze neza riravuze ngo tugume mu byo twize tugume mu byo twize haleluya none urwo rufatiro duhaye tuganira muri ariya magambo ni uruhe urufatiro rwa mbere mvuga reka mvuge kuko ijambo rya mbere rigaragaza urufatiro rwacu ni ijambo ry'Imana ni ubutumwa bwiza duhagazemo ni ugushinga ikirenge mu butumwa bwiza tugahagarara mu ijambo ukazamva ko washinze ibirenge byawe mu ijambo ukayoborwa n'ijambo apana amarangamutima y'abantu n'ibintu by'iki gihe bihari bitera abantu kuyoba haleluya nzanezezwa n'ijambo ry'aba mukobwa w'umunyaga Siriya bateye Abisirayeli barabatsinda ngo bamare kubatsinda bafata n'umukobwa agakobwa kamwe gatoya ngo bakajana ngo iwabo mu Basiriya ngo kamara gushika ngo gahinduka gakozi ko kwa Namani yari generale w'ingabo z'Abasiriya yari umugabo w'ingabo z'Abasiriya kandi ngo yari intwari ikomeye cyane n'igihugu kimwe cyemeraga ariko ngo hagira ikibazo cy'indwara y'ibere kandi akobwa ngo kamara gushika ngo kakitegereza shebuja Namani ngo kabona afite umuze w'ibibembe Bibiliya ivuga ngo yazaga kura mu myambaro igera kuri 5 ku munsi yasohokeje muri ibiro yegaruka akikura mu myenda yari yambaye akamara iyindi yasohokeje ahantu gatoya yagaruka akikura mu yindi ngo uwo mwana aramugenzura neza ngo abone yarahumanye afite umuze w'ibibembe ku mubiri wiwe ngo umunsi umwe yegeranye
baramubwira ati nimukureba databuja nkabona afite ikibazo mbari icyo ngiye kuvuga ni ijambo rivuga ngo kuguma mu byo twize. Haleluya, kuguma mu byo twize kutabivamo ngo tubyibagire. Ngo abwira nyirabuja ngo aravuga ngo yaba databuja yari yemeye ngo aje mu Israheli, ngo mu Israheli habaye Imana. Haleluya, yigisha Imana mu bunyage, yigishiriza Imana iriya bitewe n'uko yazirikanye ibyo yigishijwe ibyo ari byo. Imana idufashe. Niba twaragiye no mu mahanga ataramwe, turi no mu bihugu bitandukanye, tuzirinde kwibagirwa Imana y'iwacu. Imana y'iwacu tuvuga si Imana yiriya, ndavuga ya Mana twize, ya Mana twamenye, nahi yahari. Nahi yahari. Hari ibyo abantu bari kujya kwita muri iyi minsi ngo n'ukwiyadapta, kwimenyereza, kwitoza, kugira gute, oya si byo. Ngo wa mukobwa bwiranyije ngo yavuga ngo yaba databuja yari yemeye ngo aje ku Israheli hari Imana. Ndiko nagira ngo mbabwire kuko Imana twamenye izo twigishijwe, tuzi n'abakwigishije abaribo. Haleluya. Igihe Nehemiya kwibuka amarembo y'iwabo ikigeze Yerusalemu, abasoma igitabo cya Nehemiya murabizi yubatse amarembo 12 kandi ayo marembo yose yari afite amazina yayo n'ibikorwa byayo, ariko yubaka irembo rya kabiri ryitwa ngo ni Rango na Kare, irembo rya kera. Iryo rembo rya kera ngo ryari irembo ryigisha abantu ngo kuzirikana inyigisho za kera. Aho umwanditsi w'Abaheburayo yavuze neza aravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera, mwibuke ngo ababayoboraga kera bakabigisha ijambo ry'Imana, ngo muzirikane kwizera kwabo kandi mwigane kwizera kwabo, ngo kandi muzirikane amaherezo yabo, kuko Kristo yari ari cyo gihe ngo n'uyu munsi ni kwari kandi ngo niko zahora iteka ryose. Haleluya. Nukuzirikana inyigisho za kera. Iyo mwumva impari zo kwizera zagiye zinesha zigakora ibitangaza, bose ndakiribaza n'abagenda bahagazeho, nukuzirikana inyigisho za kera. Aho usanga mu ijambo ry'Imana havugwa bazaga baje gusenga ba Eliya, ngira ngo ndashaka kugira amagambo ya Eliya. Eliya yagiye gusenga kuri Karumeli, muza amasengesho yasenze, yavuze ijambo aravuga ngo Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kuzirikana inyigisho za kera. Haleluya. Kuzirikana inyigisho za kera. Aba muzaza mugenda musanga muri Bibiliya umunsi banze kwereka Mose kuri Sinayi, umunsi wa mbere ugikubita Mose ngo aragiye intama zasebwe kuri Sinayi, ngo yagenda atekereza ibyari byarabayeho n'ibyabaye ku bwoko bw'iwabo. Ndagira ngo turi kumwe, ibyari byarabayeho n'ubwoko bw'iwabo n'ukuntu Mose yari yarahunze avuye mu Giputa ageze Midiyani, atekereza agaciro kiwe n'ukuntu kabaye katakaye. Mose yavuze yagize imyaka 120, abiga amateka yiwe barabizi. Iyo myaka 120 igabugwa mu bice bitatu. Igice cya mbere gitwara imyaka 40 ari Farawo nk'umwana w'umwami, igice cya kabiri gitwara imyaka 40 ari Midiyani nk'umugore w'intama, igice cya gatatu gitwara imyaka 40 ari mu butayu ashoreye Isiraheli. Muri icyo gice cya mbere yumvaga ko ari umwana w'ubwami, akumva ntabwo bayobora urugo, akumva ntacyo gushaganya. Umwana wa Farawo wakuriye mu rugo rwa Farawo, Bibiliya isivuga mu Baheburayo ngo yari yarize ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, yari yaraminuje ubwenge bwose bw'Abanyegiputa. Igice cya kabiri ari Midiyani, umunsi umwe aragiye intama zaseruwe, akazatekereza ko diplome akomeye y'ibirenga afite n'ubwenge yize n'ubushobozi afite n'ubuhanga afite, ati none ni inyuma y'intama ko ndagenda ndagira intama zibyaye n'izindi zagize gute, ko ndagenda gukira intama. Igihe ngo ageze ku musozi ubabona ngo imbere yiwe ngo igihuru ko cyakubwira n'icyakongoka, muza ngo bisoma ngo abone kubona iryo jambo rikuye aho ngaho, ngo aravuga ngo reka ngira ntambike ndebe ishano riguye, niko Bibiliya ivuga ngo reka ngira ntambike ngo ndebe ishano riguye. Ngo agitambika agiye kugera kuri cya kintu, icyo ndagiye kuvuga ni ijambo rivuga ngo kuzirikana inyigisho n'Imana y'iwacu. Haleluya. Bizagufasha kuguma mu rufatiro, bizagufasha guhama mu rufatiro, bizakurinda guteshuka no kuyoba.
ngo atambike agiye kwegera aha hantu ngo yumva ko ijwi ry'Imana rivugira muri wa muriro. Ngo rero mubwira ngo Mose ngo kwezi inkweto zawe no kubamba umeze arahera hahera. Mose arikanga barabaga bagase n'ibibaye ngo Imana imaze kubona ko Mose yokwirukanga ngo yibwije abari kumuhuriza ngo yamubwira ngo Imana yasa. Amen. Haleluya. Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ngo Mose aravuga ngo Imana ya data ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ngo aravuga ngo Imana y'iwacu. Iyo Imana y'iwacu tuzi. Haleluya. Imana isa kubwira muri ibishusho no muri andi mazina Mose yaragirikagera hungaga ngo yumve ko Imana imubwiye ngo Imana ya so, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ngo Mose aravuga ngo twavuge Imana y'iwacu. Haleluya. Turahuye nayo afitabo bagifite yanegere barayisakira ngo aravuga ngo nundeze bikoresha. Ubwo ari wowe Imana y'iwacu none ngire ngo Imana aramubwira ngo turi inkweto zawe amaze bakora ikiganiro kirekire cyane. Uzabisanga mu gitabo cyakuva igice cya gatatu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rihaye rivuga ngo kuguma mu byo twize tukabyakura. Imana idufashe. Amen. Narivuze ku ijambo rya mbere ngo ni ukuguma mu byo twize. Ijambo rya kabiri ni ukumenya uwakwigishije uwo ari we. Niba hari abanyeshuri dutinya iyo bavuga ngo umunyeshuri yaragirije ku kigo runaka aza kwiga ni ukuri. Hari andi masomo ya feke uzobona umubwira ngo ni lisansi ku masomo amwe y'ibufire ntavuze no mugonga n'ifaransa naje kuvuga kuko bazi kwenda hari ngo ni zaifu ngani warikasina ariko ndavuze akavuga ati ndi umulisansi cyangwa ni heje narangirije kuri iye ikaza no kama yivuga yina cyangwa za kundisi batuzi mukakwenda bakera murazizi iyo umuntu yarangirizaga ukeya gusa baramubahaga niyo yashaka gushaka akazi ahantu mu masosiyete atandukanye bahitaga bamwemera bakanamuhereza n'ibikorwa kubera ko bazi ikigo yigiye cyane. None ijambo riravuze ngo ijambo rya kabiri rizatuma dukomeza kuba ku rufatiro ni ukumenya wo kwigishije uwo ari we. Amen. Haleluya. Ibyo nibimara kutubaho bizadufasha guhama mu rufatiro. Ariya magambo nasomye muri Zaburi reka niyo sozerezaho ejo nabaye kuyakoraho muri mawimbi y'umunezero niko bizabimera. Sinzi uko ijambo rizagiza nyine ukumvura rivuze. Twasoma ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umugabo witwa ngo ni Salomo yari umwami kandi umwami w'ubwenge bwinshi bagira ubwenge bwinshi cyane. Wenda hari Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo yagira ubwenge ngo kuruta abamubanjirije n'abazakubera kuko ubwenge bwiwe bwari ubwenge bumushinare uva mu ijuru. Ni ukuvuga ngo bwari ubwenge bukomoka mu ijuru. Hari ubwenge abantu bazabagabana bukaba ari ubwenge bwo kwiga mu mashuri, bukaba ari ubwenge umuntu ashobora kugabana mu babyeyi biwe bakavuga bati agira ubwenge nka ba nyirarume, agira ubwenge nka bande. Niko bizaba imbere ko niko mu muco biteye. Ariko hari ubundi bwenge buza kuva mu ijuru bugatibuka buvuye mu ijuru. Imana ikabutanga kandi ngo ikabutanga ngo Bibiliya ivuga neza ngo ikabutanga itagira gute itisha kwishama ariko kugira gute ni ukuvuga ngo isi gutanga yiyekuye ikabutanga yiyekuye itagukomeyeho. Hari ikintu umuntu aza guhereza ubundi ukazubitanga ariko kitavuye imuzi mu mutima. Naho Imana igiye kubutanga, Imana izi gutanga ngo ibuvuyeho. Salomo muri guhabwa ubwenge ngo ahabwa kumenya ibintu byose bibaho. Nasomye igitabo cy'umubwiriza ndatangara ngo yarazi ibintu byose bibaho ngo akamenya n'amazina y'ibihuru n'ibyatsi n'ibiti. Muzi amazu y'iwacu twasakazaga ibyatsi kera tubituhiriya ruguru, ubwo turi mu majanja twese murayibuka yariya mu biturage kimazaga kubona izuba. Iyo inzu yavaga cyane yarukamera mu ibihuru bikamera hejuru y'ibisenge ahazaga amazimwe usanga ahantu zayabikijumba n'iby'ukuri hejuru ariko habaga ibihuru n'umusaza bibera hasi mu isakambira mu jinja ukabona ibihuru byazamutse bikamera ko ni mwagujibuka
Ko murabyukaga nubwo nyine dutuye muri isi twese ariko murasizi zazo z'iwacu. Bya bihuru biba hejuru y'amazi. Salomo yavuze amazina yayo. Yagira kubwenge butangaje. Amaze kuvuga kuri izi nyamaswa twasomye zine ngo ziba ku isi ntoya ngo ariko zigira ubwenge bukabije. Ndavuga gusa kuri imwe niya twasomye kabiri yitwa ngo ni impereke. Ndetse kuri gasha ngo ivuga ngo kuguma ku rufatiro cyangwa se kuguma mu rutare rwo rufatiro. Niba we ukamagambo twaganira ejo bundi narababwiye ngo habaho ibuye hakabaho n'urutare. Amabuye azatereka ku rutare, amabuye azatereka ku rufatiro. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe rufatiro, natwe turababuye yubatse hejuru yiwe. Turababuye matoya, twebwe turababuye matoya, ariko tugomba kuba twiyege, tugomba kuba turi mu rufatiro. Sivyo? Ndio. Ngo avuga ukuntu ngo ari bisimba bitoya bimeze ukuntu ngo ariko bigira ubwenge ngo biza bishaka ibyo kurya byabyo ngo bikabihurika ngo bizabirye guki bizabirye kumfura bikabihurika guki sivyo bikabishaka gihe cyiki kuko mwimvura ihari mu kimonyo kiza gisohoka mu kijanza kiza kijya mu mbako kigatura iyo ngiyo ni ukuvuga ngo kikihurikira kigateganyije kurya bizagitunga igihe cy'imvura cyose atizongera sohoke kandi zuba ryanze. Avuga impereke niyo bayigira muvuge twumve ubwenge bwawe. Aravuga ngo impereke ngo ni inyamaswa ngo itagira imbaraga yoroheje. Nagerageje gushaka ijambo muri Bibiliya izina ry'iki kintu rigaragara hagati muri Bibiliya rigaragara mu gitabo cy'Abalewi ibice 11 n'umurongo wa 7, kikagaragara kandi mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 14 n'umurongo wa 5. Aho Imana yari yahigira Isiraheli n'inyamaswa zizira n'inyamaswa zitazira. Imana yababwira icyo bazarya n'ibyo batazarya. Imana ivuga inyamaswa zuza n'izindi ngo zatuye isari. Avuga mu yindi imbere urayisanga muri ayo magambo narivuze. Salomo avuga ijambo rimwe ngo aravuga ngo iyo mbere ngigira ubwenge mu ntufu. Haleluya, haleluya. Ngigira ubwenge kubera ubwenge bwayo ngo izibanze ikimenya. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwayo izibanze ikabanza ikimenya, ikamenya ko ari imbere, ikamenya imiterere yayo, ikamenya intege, ni ukuvuga ngo ikamenya faiblesse zayo zose. Hari abantu benshi batazabimenya, cyo nacyo ni ikibazo kandi iyo umuntu atimenye mu buzima yeshe icyo ngicyo ni ikindi kintu nacyo. Iyo umuntu atimenye mu buzima bwiwe ngo amenye uwo ari we n'uko ateye, nacyo ni ikibazo. Aho ngo ikafata none ko ndi umunyentege kandi ikintu cy'integekeya gikunda guhahaza, gikunda kubonerwa n'ibinyembaraga. Ngo ntigira n'amahembe, n'akantu katagira amahembe, n'akantu k'ihuri kameze nk'akabo w'urukwavu. Ese urukwavu zidasungura ni mu bwoko bw'urukwavu. Aho ngo ndikagira n'inzara, ndikagiramo n'inzara bene za zindi ndende. Aho ati ko ndafite amahembe yo kurwana n'interwa, singire n'inzara zo gushihana n'interwa, singire n'imihenga imeze nk'irimo yo kuryana n'interwa. None n'interwa zafashwa n'iki? Sivyo? Bibiliya yavuze ngo kubera izo mpamvu ngo kiza kisunga ngo urutare. Haleluya, amen. Ngo kakavuga ngo rekagira nisunge urutare. Urutare kandi kibuye kinini, rekagira nisunge urutare ngo arimo n'ubaka inzu yanjye urutare. Isibere urutare dura urutare. Ejo binterwa nzahubire urutare rutazamenywa cyakizangeraho ni urutare. Haleluya, haleluya. Nico nakubwira ngo vuge nico. Ejo ningerwa ndafite aho nzahungira, ndafite izindi mbaraga zo kwirwanaho mugani wa zabindi, ndafite ikindi kintu nziyamisha cyangwa zakoresha. Reka nisunge urutare, ngene nishe urutare, nishe urutare n'urutare. Umunsi natewe urutare ruzantabara. Haleluya, haleluya. Nimubwire tuze mu rutare, twishe urutare.
twese n'abagore n'abagabo n'abana tuje mu rutare twisungurutane. Haleluya. Hari umuntu wasobanuye amagambo neza avuga Yesu neza urutare rw'abamwizera, avuga Yesu neza umwihisho bw'abamuhungiraho n'abamushaka. Ni urutare, ni we rutare. Murazikuri ibindi bivuga ngo twubake kuri we siko zivuga ngo ni we rutare rw'iteka. Ndagira ngo sinzi ko turaza biririmba twubake kuri we, twubake kuri Yesu ni we rutare rw'iteka. Uwo murasaba ijambo ryiza kandi urugero rwiza aravuga ngo ni nka kwa kundi ihanzi muraribona. Ihanzi ngo ryagiye gushwa kweza ko shwa n'utari n'amazi kweza k'amavuta. Ijambo ryo kwanyuza ngo ndagushobora abanafunzi ikintu yatumvikana nubwo akanaka aragashwa ariko tugafate kuko ari utari tufate ko urutare n'utari akaganga. Ihanzi ngo rirahirwa ngo pakuri ihanirwe esi ariya yerekeje aho ikungira nawe inkoko yagiruka ngerekeje kuyifata. Inkoko ibonye ihanzi ibibona umushego mbe niwo wawe ngo imara gushika kwiba hafi nziza ya hanzi ngo isanga gushuka riri amaze ngo yinjiramo litibukira muri rya shuka ngo imara gusukira muri rya shuka ingiri hanzi litibukiyemo ishuka muziko ritaribonerana cyane inkoko nyine ntimwabona siriya gutemere inkoko iraje irarangije hariya ati ntaho wambungiye ndetse bagiye mu cyombo utakingoye kwiruka ubugeze aho ngaho ngo ndagufasha. Amaze ngo rikadondomo inkoko irakubitaho ihanzi ngo rimara gushika hariya mu bwisho ngo riratekana riratuza riramaho. Imana idufashe. Ati koko nizishake ziza mu muhana wose nabonye ubwihisho. Imana idufashe. Hari baririmbye mu ndirimbo imwe aravuga ngo naho ibihuta by'amagorwa ngo byandera cyane impande zose ngo nabonye iki ngo nabonye aho ushobora kwihisha ngo ni mu maboko y'Umwami Yesu. Si kuko ngo Yesu arampisha ngo ahora ampisha ngo nawe ngo habe nubwo amagorwa yonsanga ngo Yesu arampisha kandi arampisha ngo kandi avumbase mu kuboko. Haleluya. Ngurwo urutare mpayangira ngo tugire ubwenge nk'ubw'imbere, tugire ubwenge nk'ubw'iyo nyamaswa, tumenye ngo ejo ntituzaterwa tutari ku rufatiro tudafite urutare. Tuzaja he? Nuko ndashoboje amagambo yacu nayahaye twigisha akavuga ngo tugume ku rufatiro ngo twirinde gushiraho izindi. Ibyo biraturuhije, ibyo bigoye abantu kwishiriraho izindi fatiro. Ariko amagambo ndatangizagije avuga muyatindeho ibyo kuri. Ijambo rivuga ngo ikibitera n'ukubaka ku fatiro z'abandi zubatswe n'abandi. Ese bariya abantu bubatse ifatiro zabo muzi ibyo bari bagiye kubakira titubizi, ariko dufite urufatiro rwacu urwo ni Umwami Yesu. Hari ijambo ry'Imana badusomeye ndagira ngo murabyibuka, ni Yesu wavuze iryo jambo, yavuze ngo umunyabwenge wumva amagambo y'Imana wese akayakomeza uwo nguwo wagereranyijwe n'umunyabwenge ngo bagize gute ngo wubatse inzu yiwe ku rutare. Agereranijwe n'umunyabwenge ngo wubatse inzu yiwe ku rutare. Ni muhaguruke turi iyo ndirimbo turashoje. Ijambo ry'Imana riravuze ngo tugume ku rutare, tugume ku rufatiro. Kandi urwo rufatiro ni iri, urwo rufatiro ni Umwami Yesu. Iyo bavuga iyo jambo mu rufatiro cyangwa urutare cyangwa ibuye tuba tuvuze Umwami Yesu. Ejo bundi nababwiye ijambo nababwira ngo ni rimwe mu mazina ya Yesu. Daniyeli ngo yabonye ngo babonye gukora ikibuga rivuye ku ijuru ngo ridatirimo n'intoki z'abantu, ngo abone akazana akabuye gatoya ngo kamaze gushira ku isi karagagara, ngo abone gahe ku isi yose, kuzuye isi yose. Ni ukuvuga ngo ni Yesu nguwo, ni ubwami bwa Yesu, ni ubutumwa bwazanywe na Yesu bwatangiye ari butoya bumeze nk'akabuto ka Sinapi, none ubu ngubu bwabaye ubwazanywe n'ubu buriko burahe ku isi yose. Uwo ni we rutare, nimuze ariko twihisha ibyago n'ibiza bikadutera, twabona aho dushobora kwihisha ni mu rutare, ni mu Mwami Yesu. Imana idufashe kandi Imana iduhereze umugisha. Amen.
nimuhaguruke turirimbe ya ndirimbo, nituyirangiza rya jambo navuze turikore n'ukuri, turikore nta kibazo, turikore ko turakorera Imana, nuko nyuma yabo nibamara badusengere dutaha. Hallelujah.